Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Isagot mi ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Pagyaman nagtadinak nakita ni Jose. Yawag ko yung istasyon ti polis. Si putak titurungan na. Sapay ko ta saan adito yung waiting shed titurungan na. Una dito eh. Mabalak iti likod. Diyos ko. Sapay ko matadinak makita dito eh. Nagsardang di tasamo. Aguray nga tayo ti pagluganan na. Diyos ko, sapay ko matao may adagos di kiti polis. Agtek saklatan. Diyakon mabalin ayawag ta delikado. Ang mga numanggagnak pa'y day tao. At day ta, naisend kong ti text ko kan ni P.O. to Cordero. Sabay ko tao may datagos. Kan, di pa'y kumawat makapanaw day tao. At dataw iti likod ti waiting shed ang nagurayak iti jeep pa. Kasla naglimang la ijay day jay at tao. Oh, delikado aksa. Ang mga nusak ti palpaliwan day jay at tao. Ah, serena mo ti mobil ti polis day jay. Oh, delikado ang samit. Kaya wala namin kita ti kriminal, tapos ka tatakawan. Delikado sa talaga. Para! Para! Para, tayo bayad mo ay. Di ka pa naman nagbayad. Sinalbag! Ah! Bastos mo tayo yung tao. Di tayo! Hoy! Sumpukak di ta kabalbalayan. Dispensaran nyo. Nayawag kada kami ang nakalugan iti dayto yung adjip ti wanted ani Joselito Gron, alias Jose. Ina, awanin na. Awan dito yung sapsapulo niyo tao. Ay, agure kayo. Ang mga no, iso na ito day kilata di masakitan. Impuruak na pa yung di pagplitin na di siningir ko. Ayun, iso na. Ay, iso na. Awan man nga ruden. Nakalibasan na. Awanin na. Sa dino ti tinurong na. Nasiputan nyo kadi kakapsat? Ay, di ta kabalbalayan, ma'am. Kasta? Why? Kakadwa, agsawar tayon di takabalbalayan. Saan pa'y anak kaatayo day jay? At itibayad ko, pare. Oh, sinalbag. Imbag tanalibasak dagi jay. Asino nga ta dyan nakita itinikudan tinaguraya ka waiting shed. Day jay laki di tinangitip ka dagiti polis iti kadak ijay. Tapay kat ammo pa'y dagiti polis ang nagluga na kiti jeep. Masapol ang mamuak no asino day jay. Mapanaw iti balay ang nang ipupukak kini Lora. Pagikarwak manin jay buisit a babae. Bas! Pukaw ay tayo asawa ma. Imbaga ito nagsardangan. Aniya? Naibaglagi din taawan na iran alimaba si nagpukpukaw. Sinalbag a babaen? Di mat nga rin manawa. Tawan mat imbati matulbag. Tiurila talo akan dado itiri daw. Kahit ko tiyag sigurado asa na makalibas titang nga asawak. Kabayatan tikawan ko. Oh, boss, kawan ka diti panagtalag mo kada kami. Saan matakas ta? O sige, mapanak itihan na. Madamdamata ito ng agsasarita. Mabisina ko na yan. Ikanak kumaiti ka na. Bisinin ka. Patayin ka iti bisin, danga. Pangaasim, Jose. Awanan ti atikin ka. Tanusan agapo iti kinaampang mo. Sana kumaawan tadi ita. Agpulukan tumatlaan. Di ko na agnanayon na makalamang ka. Agpulukan
to. Ngamsak bay ti panagpulok. Tarigatan ka pa'y nga umuna. Tapno addagong gunak amabalod no bilang matiliwdak dagiti otoridad. Patayan nakitan. Aguray ka man? Mabisin ka, kunam? Agkakapsot ako ni tinalaw sa bisin. Oray dalom lang, ti sarak mo dito. Sa bali man apa ng dusa ti aramidak kan kaita. Pwede ito sigarilyo. Kasi, kasya na ko, mama. Dayta arupa tinagpatpatayan nito niyo. Kanda kita takyag. Dagita adakulap. Kanti barokong mo. Amay! Kasi ayaw taramidong kanya. Saan ka makalisi? Painrakid ka manan di tadigi. Iswakas ti teramidakan ka. Di mo sinitong nilukat! Di ka gagaraw. Tapno na pintas ti panagbalin apo. Mama, di taban da tinaggapuan di o di nakita. Posible nga rod nga adda balay ang naggapuan na dita. Wala, tanagsapat ti kaadda na dita, ma'am. Sige, mapantayo iti day tabanda. Agdamag tayo. Anyat nagan ti kabsat na akinunam? Ramona ti amok, ma'am. Ramona, gurong tinangag ko idi anagan ti ipag ni Manang Lora. Sige, day ta anagan ti damagan tayo. Amangan no di tamot abanda, ti ayan ti balay na. Kumusta ti pa nag-surveillance yun? Negative, Chief. Saan akabsat ni Joselito Goron kinakita ni? Nudigap may saman nala iti club. Over. Dakilaki di ti maitulong tinasarakan nyo aman nala. Over. Sigurado may bagana ka ni Goron ti papan iti apartment na, Chief. Kat di tayo amo, naramidan na tin karina. Over. Bueno, isurveillance tayo mo dahil aman nala. Dirumbang ay lamang na ni Guron. Over. Kastatin bagani, Chief. Over. Bueno, saan kayo magbayag ditan? Agsubli kayo nito'y base tada napatag kapag nimitingan tayo. Over and out. Nagalismod na dya tao. Narigat na matiliw. Huwag ang papanan na. No di agpulunto matlaang. Di may papahan ka ni Agent 548 at ibang panunutan. Awan pa natin paglawagan ti kaso na. Madanagan ang tinalimod na superior na. Ay, sapal ako ma. Tamaespala sa bibiyag ni Agent 540. Nadagsan ti pang tati grupo anang italaw kan kuwana. Ayaw ni Jose. Pinarikat na kapanan. Awanan ti serbi ni Rupak. Dagiti takyag ko. Bimlongan dagiti sininit na takyag ko kan ti Rupak. Napkas kan nautot. Apay adi mamati iti pagpagag. Apay nga ipilit na nga da relasyon mi iti Lady Antonio. Anda sumrak dito eh. Sapay kumatasangan niya si... Kumusta ang asawa ni boss?
Payakas tamat ang tilangam. Parang kasyang nagtitoy. Kasi kamat. Kanyan na namayan ni boss ni Taropam. Sayang, di kinapintas mo. Dinadaan na matan. Kasyang na. Tulungan na ang makalibas dito. Anya? Kan pang-asim. Sinaamon ti boss mo. Awan na pintas abanagan yun no sumurot kayo latan ni ti asawa. Anya? Tulungan na. Tulungan ka mat nga agbaliw. Ikan ka iti pangrugyam nga agbiag anatalina ay. Mapan ka iti adayo. Tapno di na kan tumatuntunan ti asawa. Di nakbalikugan. Saan ka balbalikugan? At daurnong ko iti bangko. Oray di mo damagan. At damabalin ko iti bihag. Siyak ti adda kwartana. Saan kat ani Jose? Eso at tulungan na. Tatulungan ka man. Pangaasim. Pangaasim. Tulungan na. Awanan. Kanayo na mabasa iti pagiwarnak. Kan mangag iti damdamag iti radyo ti panagpukaw ni Agent 540. Leonardo Falcon pa'y gayam ti pudno anagan na. Wen, ngamawan man la tinagparangmet a kakabagyan na. Tauray dagiti konkontaken da anaala da anagan ken address, iti sobre anasarakan da iti pagnanaedan na. Kat awan ti agsungbat, iti inawagan da ti numero iti telepono itiyay. Apay, awan nga ta ti kabagyan na. Awan ti makamoy ti data. Ngam idinanggag ko ti imbaga ti hepe ti pulisya dito ayan tayo. Kat kaslaad daan mo na maipapan iti kabibiyag ni Agent 540. Awan ti amuda. Tano adda amuda akabagyan na. Kinuntak da ko man Di, kasano daytan? No awan kabagyan na amang iporsigi iti panang birok daken kwa na. Di awanan, saan dan na masarakan pa Masarakan dan tumatla siguro. Tila dakas, numay santon a bangkay. Ay, saan kumamot Ay, kat, wan gayam. Kumusta mo't ti kaso day di asawam? Kuna ni Speuto Cordero, amabiitan di pan nakatiliw na. Adda kanon na itip kadakwada no sa dino ti ayanda iti asawa na. Talaga abalikog di awanan bain a babae? Kundi sayaat nga may ditoy, ang agkab-kabalay damat lagayam iti adayo. Aniya? Nanang, pinagparang na akinidnap ni Jose. Ngam agkab-kabalay dagayam? Ay na anak ko, di ka pa'y unay sumanao. Panak na kampay no talaga akakunsabos ni Jose di asawa na. Amangan no makabasbasol ka mo. Masiguradok nanang, binalikog nakmet dayjay a babae. Agyaman nak. Inukarkaranak ni Jose sakbay ang naturog. Iso na lang na inkandado na tiri daw dito unag. Saan ka basta makarwal? At da pagkandaduan itirwal kan iti unag tiri daw. Igam na akanayon kitulbak. Iso nga awan latta ti gundaway ko. Ika gumaak ti mapan iti silet. Kita ak numabalin ko alibasan ti tulbak. Sapay ko mata di makariing. Uray la nakangangaan ang katurog. Napuyatan nga ta idirabi itinagpat nag-adi ng panagawin. Awan manandag itay pasurot na. Siguro, pinagawid na ida. Di nakmat kinaasyan di pasurot na.
Tawan mo't banag ti panagpakpakasip. Iso asya kon amis mo ti agtik na nadagon daway ko. Titulbak. Nakakapag iti sinturera ti pantalon na ti keychain. Kasano ang maalak dayta? Amo kon ti aramidag. Makaamuditan na. No mapatay ko, makaamuditan na. Kayo tiputan ti sagad abuy-buy ang nakapasangkir iti diting. Itan. Dito po Ayop ka! Nagitimat! Matungkol dansan! Pulpulun ka! Tapno di ka makagaraw. Kabil manin kanya. Uston! Nagitisanat! Ayop ka! Manin ti maramidam. Saan kan ang makagaraw pa'y tabulpulwan ka talog ka. Kamaujanan na nagpulo kamatlangan o si Lito Goron alias Use. Matay ako na. Ibandak ko ba yung ospital? Uray ito gawan kay ti pagbalutan po si. Uray tagpada ta ang mabalod. Ngamalas mo, tamabalod kan abaldado. Ayop ka, Roa! Nasayata na tiliwda ka, Use. Kriminal ka. Sikatin ang patay iti asawak. Ha? Laura? Apay akas ta tilangam. Ayop ka, Roa! Madusa kayo ti kastuya na mayam ka niya! Laura, kaya't mo asawan, patayot lang kuman ti awan ng bayin nga asawak. Ngam nasaysaya at noog talinaad asibibiyag. Tapno lang amon na ti dosa may patawagan ko na. Iso aminal malok laangan aging ganab-nablaw. Uray maagasan da ita. Baldadon tulakit din. Anya. Oh, di husto ti imbagak, Belinda, anak. Oh no, anak kidnap ni Laura. Laura, pakawanan na. Pinagatapan ka iti mati. Bay ama panunutan da ita. Manang Belen. Uray tamado sa da ita at tao. Asigasun ti darom kontra iti suspect, Mrs. Ket, oray si kamat, Mrs. Inkuron. Ipilam matan ti reklamom iti mismong asawa. Wan, sir. Agtinulong kami, sir. Agpada kami nga agdarom. Tapnod at da mapadagsan ti kaso na. Ket mapalod iti tong palbiag. Wen, kirgan ti korte deta. Ket, madamoy a mabalinyo nga itulong. Tulungan tayo kumamat ni Agent 540. Ha? Saan nyo pa anamuan no sa dino ti ayan na, sir? San pa'y? Ket dayta ti pakakumikuman mi apan nakabagi tilintag ita. Sa pulon tayo, no sa dino tinangipak nyanda ka ni Agent 540. Ditan tinagdibusan, ti serye tayo itaalawats gagayam. Ngem sa dino ti ayan ni Agent 540. Masungbatan dito'y asalodsod, babanting kay panagtultuloy amang tarabay dito'y drama tayo anapalwan. Agent 540! Nagparangan, dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Leti Astudillo Aquino, Virgie Paclay, Junar Ributaso, Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.